الزول في الأول تسقيت بوسكي غد نغال لما سوثين كي كاين 80 81 2000 ويون إلا دو سمكتين ست قوطاس مدقان ذو مضال غادي باري دي مونريال فيلادلفي دي سان فرانسيسكو ولا دي كراي مكان تمازغا إلا دو سمكتين ست أنفكينا بوسكي دماس أحمد هداك سي باري عندها يحضر يتيكلي ديال دي بارين قلان كي نقارن صلاض انا لي زاناليست مقرف مليح مليح تيكلين بارين سينير إماس حمد هداك زوف لك. أزول فلك يا رشيد. أزول إكرابي يغدي سوالين يغدي سلان ديال ثمات دونيس. تنميرتي نوفكا. نزغا أحمد ذا مغناس نتقبيلي تاكي سومثان ذا مغناس نتيمونانت دعني قلا يلا ديون كاري عقالن نموسو نفرني ما نتموت قبيلي لماك ويفن نزغا أحمد ذا شو تحمد ذا سكين. حمد حداك مازاليت ذا مغناس أمان توكذوث. ذا مغناس نتجلي ذا مغناس نتيمون نتمورت تقبايليت. خاصو لما القديشي ويبدل شي طوح تسيدت واللي غرا كي ذا عقالن كولاس ذي الماك. ذا شو كان وين مازال تسيدك مازال يعني لحوها كان يكون سن قد شغاينو مزمرة ذا شو كان ماشي مزيك يبدل القديشي احمد مولا شغالي في واحد المقل نسكننا في روسيا تيكلير ديال اما دي باري اما دي موريا اما دي سان فرانسيسكو اما دي فيلادلفيا ادنوغال غوريك قيمة يدنا. Kabylie indépendante, Kabylie, pouvoir algérien, assassin. Nos otages libérés, nos otages libérés, 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 nos otages libérés, nos otages libérés, libérés. Aujourd'hui, nombreux nous sommes à parler des détenus, et c'est un peu le thème que je voudrais aborder aujourd'hui. Mais vous remarquerez que nous parlons de centaines. On aurait pu donner un chiffre, 550, 1200, 1300, mais nous n'avons pas ces chiffres. Tizi Ouzou, Samir Karouch, Tizi Ouzou, Farid Bourmani, Sitif, Ali Belhout, Tizi Rnif, Belaïd Mabouni, Bourni. Vive la République fédérale de Kabylie, bientôt indépendante. كنا أقرب ذاك ومازال اليوم أي يبغوني اللي ماشي داك الكرة غادي تكسب الزول كلمات الزول الأخضر الزول التقبايلي في الأول. Leur mémoire nous quitte tel un flambeau inaltérable sur le chemin ardu mais irréversible de l'émancipation nationale.
La diplomatie kabyle a annoncé, après la proclamation de la renaissance de l'État kabyle, nous avons aussi la reconnaissance par une juridiction britannique de la qualité des Kabyles en tant que peuple et de leur droit à disposer de leur destin. Here is the report of the April 20th, 2025 rally, organized in London by the UK-based Coordination of the Movement for the Self-Determination of Kabylia. On Sunday, April 20th, 2025, the Coordination of the MAC UK successfully organized a commemorative gathering in Whitehall, in the city of Westminster, central London, to mark the anniversary of the Kabyle Springs of 1980, 1981 and 2001. La section de Philadelphie le 20 avril pour l'indépendance de la Kabylie محبس كنملن أدفون أتدير ثمور تقبيلية الفدام أفوش ديك فوسيت مثلا ثاكم تزاين أتيفسوس هذه أديفكي ونشيط سي الوقتيس هذه أثناء c'est un avenir pour nos enfants c'est l'avenir et le futur des générations أفوش ديك فوسيت قبليين وفتش الثرى تنميرت فيف لا كابيلي ليبر انديبوندون وتنميرت نون يكون ويديو سنة ذاكينا فيلادلفيا تنميرت ويديو سنة ذاكيني من دي بوينات وسميتي تفسويت ثمانية نكس تفسويت أمريكان أنيني غاز كوراجي فربوني لأن دابا فوسيك هذولا نوفلي لافونغارد لا كوزاكية كابيل نقرا نغالدر كما ينات توجور هو كنا درينا نشرح لكم حكاية de la Kabylie ثلاثة هي الارتيكل 87 بيساكي كيف نحوج يتواكس انا بور دو بون Alors que si on quitte on hommage كنبقى محبس وقال يموت اللي كطرف 2001 وقبل داغير مي كاس كيج مدرسه ديريكتومون كابيل اون جينيرال اسنيني اسكي كل يوم هذه مسلي يمانيس وهذه عقل يمانيس وهذه ضرانكي كراداريس ma qualité de vice-président du Parlement kabyle en Amérique du Nord. La question kabyle est partout présente, à travers le monde. La dernière personne date est enregistrée à l'intérieur du Sénat français. Notre quête vers notre indépendance est une question de survie et nous vaincrons car notre cause est juste et légitime. أزل فلاون أقلغ ذي ثمذيت بيركلي كاليفورنيا الزور في اللون نسوف يسون 20 يبرير ذا شو 20 يبرير 20 يبرير ذا سمكثيو ان يساغ تقبايليث إمازيغن إمغراسن نتللي يقبايليا إمغناسن يقدشن غاف تقبايليث كم كل ويك مرة أثن نغلد إيه حماها كان يتدنيا تزوانا تكلين باريس لم فرنسا طاس أو يفنى دينا أمكي إدلا تكلية كيم دي باريس ذي تزوارا وقبل دينا أمكي تكلي دي باريس تزوارا قبل دوك تحيسف إمي تكلي أورد لالا وزميرا ديلي ذي ثمورت القبايل خاصو لما ثلاد تيكلي قريب ديال ثمات ندوني تعيشين القبايل ذي ثمورت نسان سكواكن هذا هو مهرسان ويجالا غيونا ديالنا النفس إما ناس زميرنا لا دفغان ذولا قرارات حذر نشطو حما نسان ذا شو كان ذي سحيس فومدان ذي سير غادي يوض واسن ثمورت القبايلات تعاود هاتي زميرة دينيا واليس أدفغنا رتيكلي مكل يوم دي فكتينس إثمورثيس ما دوال غير رتيكلي يقري عدن زي الباري
يعني داين يصفرحنا طاس طاس تيكلي لا مقرف الغاشي القبايل وسان سواطاس وسان دولة ذويذ ولا راد القبايل ما يحملن ثمورة القبايل بغانا دعاون ثمورة القبايل بذان تورا الغاشي دي زموران برا فهمنك ثمسلتاكي يفرتنا عن القبايل. دونك تيكلي مقرف طاس الغاشي جوسان تيكلي تعدى ذي تلويث ولا شك كرا بوين عيش نغنينا مزال ولا شراو منو ولا شرا ينشوال لين يصفرحنا طاس إمي تيكلي تعدى ذي ليسر تيكلي كنت زريض ذا سمكتين تفسوين قاعدين دي ثمورة القبايل خاصو لما يعني ذي الحزن يغد سمكتاينت ذي الحبوسي يغد سمكتاينت الغامان مكيد ثرسوث ثبركانت أطاس جمذا نيقموثن عندنا 130 وراشين غاني جدرميا وذا غان تاكوني تشي ديال نسمكتي يمحبس تمور في القبايل يوكن يعني نسوثر يوكن هذا هو الجزائري أسني دي سراح خاطر سواحب سندير الباطل أثن سواع ذمان أما الرشا تخشيشين وقيد البطلة بركان داين يقبل أنا ومذان إيه يوم زمير أنا غنسوسم نكوني ذاكي دي فرنسا نزمر هاد نفاغ أقلا غاد نتفاغ يعني داين الصراحة هذه نغثن مير ثم قرانت القبايلي دي نروح عند وراش نروح عند ثلاوين نروح عند يمغاران ماشي سيتي اون مارش فريمون سي لا كابيلي دون توت سا ريبريزونطاسيون. ضوح كنا احمد كان ثموت الغاشي كسس نخوف ماشي ام سكوس كاين كورا لا نتكو هو ما كاين تو كسس نخوف ام كيزون تصمد نشتكي رحمه ايش بايا ربي مسكوت يتزاد الباطل يمير ليك كسكس الخوف. سي فري كو يسكوس ناكي عامين ناس 3 سنين كاع دفير الغاشيه مزونه كنكوكران خاطر زريد وين ديوسان زريد لي سيرفيس دو رونسين لي سيرفيس سكري الجيريان تروحون لي مارك تفيلمين ولا نوثني اخدم لي فوتو تسكني لي سيرفيس الجيريان دونك الغاشي نعم مساكي تاشيني كيني ثورا اي تفنون فوتو اي تفن دي دون دي فيديوز هذه يروح هذه والله ثمورت هذه والله الايروبور تسجل هذه عندنا ثوا الماضي على الحبس. دونك سي فري كي نقول كي نحوس سمزونا كان الغاشي راه شي طاح طاق جار تغار دفير لا شو كان سكواساكي يشبه ربي مسكود يتزاد البطل الغاشي سقار ثورة البطل يزاد مخرصوم مقارد انفقد ادن كورع ادن ني ذا شو يقرحل نو الغاشي يروح نسوطاس ولا اوسي لي فيديو يروح ما سي كندا سي ماريكان فيلادلفي سي هي ثمورث دونيس تيك ذاكي 20 افريل تاكي فريمون il a été célébré avec force et surtout avec détermination. دعني احمد اسمي سيجا ثموت ذاك كان كي كان قسطنط متسيني طقث ومسلاية كي كان كي غنسلحين طاس كي تولا فين عندها إلا دواناي تموت من إسرائيل قارن داكن نشتكي فرنسا تكنيت كي كرا قارن نتكا الساغون كاع ثموت يقبلين ديال إسرائيل ويفنا نزغ تمغلي كحما فنشتكي ويسمى غاد صح وساند كي وقال دي بوين انايين لإسرائيل نغالا ثولا دي تيكلي مالا تخدم تيكلي يا اليون راه ديالنا كي يعاون يا اليون راه كيف نفوذ ما ديك لا يبوي انايا تمورتيس انصوفتيس مرحبا يس نكوني ثورا انا سميس بون الماكس مي وات هنا فلسطين ماشي داغويل ولا زوين فلسطين ما ديك لا يسدد يلحو في تلويث ما انصوفتيس ما يسدد يشبل وثمسجره ما ديك لا يسدد يلحو في تلويث ما ديك اوي دوكان يبا سد نخدم ثيثليه ودوكان هذه انايا ان اسرائيل كوين فلسطين الحونا كان هكا نكون نساهم ثلويث ماشي ثلويث هي الثمن وما نساهم ثلويث هكا احمد سلام ثلويث هي اللي وانا راه دي روحنا غادي في كافوز دي ثلويث لا كابيلي نا با دينمي
la Kabylie espère en avoir que des amis. Tous ceux qui respecteront le peuple kabyle et la Kabylie, tous ceux qui respecteront les intérêts de la Kabylie est le bienvenu dans le cadre de relations bilatérales, multilatérales. La Kabylie est un pays ouvert à l'universalité. Nous راه نبغي ثيموننت ونفدو راه تعذاو في سيتورا ذا شو اين كافي تسمسلا اذا كانت شماتينا كاي كدي لان ولا خصنا ولا ذلكيني هذه يسحس فملان خاطر ثورا تيكليا قد نخدم الا قد تزرد باللي كتصيت قراح هذا هو الجزائري تقرحيت مليح مليح مثلا ماشي ديال ثلاث يسنو الفوي يصوض مام ولا كان لي زيماج اني ذا اني ذا يسران درابون اسرائيل يفرحات امزونا كان نسيت يرفدن كنت نتا سي دي مونتاج اخدم من المونتاج لما يعني ثلاثي كليا كينا وثريوسي راه يونو دي شغل هذا ديك سالي والي ما الا وانا اسرائيل الا وانا ينوين اسمي يثريوسي مليح مليح دونك اوبليجي هاد السفغن ارفرا واذا كان هادي خدمه تيشماثين وكنا تنقصن ذي القيمه انا لا مارشا نخدم ذا شو كان نكوني ماشي تيكا ذاك وما نسمح سيس نكون نسمو قولا بزاف خاطر ما كاينش هنا تشورشيل vous n'arriverez jamais au bout du voyage si vous vous arrêtez pour jeter des pierres à chaque chien qui vous aboie. ما ذيك لا هي ذيك دي السي الفوق جونا تحبس وزرو والصوال ضرا دونك ما كني قرنا دونك لي شيان ابوا لا كارافان باس نكون نخدم شغلنا on essaye de faire avancer une cause qui nous habite, une cause qui tient à cœur le peuple kabyle, c'est d'aller vers sa libération. ثورا ما ذيك لا وكذا قال دي خدم انت شماثين لان جالسن القبايل اسن ديني خير يمسلايين اسنيني وبلي كما تشي دي اسرائيل يقنغان ما تبلو ناس يوا كنا تنساو ذا اسرائيل يقنغان ما تبلو ناس الجزائر ما تشي دي اسرائيل يقنغان قال مح ما سينيسا داخل لا بريغاد دو جوندارمري يقنغان ما سينيسا قال مح الجزائر ماشي ديال اسرائيل يقنغان 128 ينمزيان جند في رسناه ثيماتين حشاوينا يسعانت 128 كي موثن في السوثن واحد جوج الاف ويوان الجزائري ثنين غان ماشي ديال اسرائيل يكسرغان ثمورث القبايليت ذي جوج الاف 21 ديال الجزائري تيسرغان إما لما ذيك لا غنسعو عذاو غنسعو وين يغينغان ويذ يغيصرغان ما ذويذ ونغارا ونصرغارا ورزرغارا شو غرد نكتا عذاوث أكود سنة أزكي على ثمورث القبيلة سوي ثيمون نتينس يال ثمورث يبغى ناس قادر يزرفان نوكذو القبايلي قادر يزرفان نتمورث القبايليث مرحبا يس نكون نخدم لي رولاسيون أكودس y compris Israël. Il n'y a plus de tabou. D'ailleurs, les Israéliens قاعد يشوفوا انت شماثين في اسرائيل مش نتعرق هدر اسرائيل يتلمس امزونا كذا اثني يظل كان تبوناكي نسنا عمي تبوناكي لكن كان يزري مانيش يوحل اي السوالي اسرائيل سي قالون فا نورماليزي لي رولاسيون c'est Israël qui a dit non. C'est Israël ici, nous n'avons pas besoin de vous. Vous avez encore un long chemin à faire dans la démocratie, dans les relations de paix entre les pays. Chacun a des relations. Donc aujourd'hui, c'est plutôt Israël qui refuse l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie, tous les pays sont en train de la rejeter. L'Algérie est en train de connaître un isolement international gravissime. Et donc, qu'est-ce qui leur reste? autour des ennemis qu'ils veulent créer. Vraiment, c'est خلقني عداون باش كنا تجمعنا الغاشي كودسن الغاشي ديال ملايين وسواحر صار وذافو ولاش شوسني نروح عندي الغاشي نقرن ماوين لوزون
Le pouvoir algérien s'en fout. Mais quand il est coincé, quand sa survie est menacée, à ce moment-là, il commence à appeler au peuple pour une mobilisation générale, pour je ne sais quoi. Ils sont en train de devenir la risée du monde. Donc, nous n'allons pas nous occuper des problèmes de l'Algérie, nous nous occupons des problèmes de la Kabylie. Voilà. Et dans la marche Guy, il n'y avait pas que le drapeau d'Israël. Dans les marcheurs, hein, je dis qu'officiellement, les organisateurs ont pris trois drapeaux. Drapeau kabyle, bien sûr, où il faut faire un scénario, où il faut faire un mythe, et où il faut faire un dire, le drapeau amazigh, qui nous lie au monde amazigh, à la civilisation amazigh, soit ici, soit ici, et on est fiers, et le drapeau français, puisque c'est le pays hôte, les Français, donc voilà, il y a les trois drapeaux qui ont été assumés publiquement par le MAC et le gouvernement kabyle. Le reste, dans le défilé, il y avait des drapeaux marocains, des drapeaux israéliens, je l'ai vu effectivement, drapeaux catalans, le drapeau anglais. Donc tout ça, c'est des peuples amis. Ils viennent nous aider, ils sont les bienvenus, nous les accueillerons à bras ouverts. La Kabylie a besoin d'amis, a besoin d'alliés. Elle n'a pas marché qu'avec des ennemis. Et puis, ce n'est pas aussi du côté de l'Algérie que nous allons trouver des amis. Le seul drapeau qu'on refuse aujourd'hui dans nos marches, c'est le drapeau algérien. Non pas parce que nous rejetons ce drapeau, mais tout simplement parce que Ougali avec le drapeau algérien, ils ne viennent pas pour marcher en paix. Ils viennent créer des problèmes. Et nous, les problèmes avec l'Algérie, nous n'en voulons pas, ici en France. Nous ne voulons pas importer les problèmes que crée l'Algérie en Kabylie. Les gars français, non. Nos marches sont pacifiques. Les Français, jamais il n'y a eu une intervention de la police, jamais il y a eu un incident. Vraiment, il y a de quoi être fier d'un peuple comme le peuple kabyle. فوالا يعني غروسو مودو فوالا شو سي كي دينا مالك راه باش تقصينا نسال سي دينا رشيد نعمولاش تيكليز من غادي ناس عدا لكن يوثا زين الصفراح مليح مليح دايور جيو دي زيكو سيت مورث ولند لا مارش اطاسو مودرا ثافغست طاسيك فرحان لا مارشي دولا نهار داكيا فرنسا ساولني دين كيني يعني فرحان مليح مليح نام ثاني ميل فايني تخدمم خاص نكوني ذاكي نسوا كفل خاص نكوني ذاكي رانا ثمثل تونس ميراد ننطق مخرصون مقار يعني لا فوا دو لا Kabylie a résonné dans le monde grâce à tous les Kabyles qui vivent en dehors de la Kabylie. مي دوزون ثموس أحما يتحسف ومذان إذا كان تفسوثي مزيغان شفا ياسد سي كوسمي دبدا 80 على ما 2020 غبالي سكواسن يال سكواس هذا سمكتينس اما ديال ثما دي تموتني قبايليين ماشار دي 5 سكواسنا كاين كوران ولاش تيكلين ولاش سبوكي ليناس تيكوال وبعيدها ثالث سنين بوتفليقه احمد ما تشفيض les marches, les rassemblements, les commémorations le 20 avril, ils étaient assumés même par l'État algérien, des SMICTAI, mais 5 سنين سكوسات واحد ما كان هذا بو كما ينوث الجزائر يبغى هذه كزيك شفاوات 80 81 2000 ويون ما كيز ما تصمدان شكير احمد يعني l'Algérie a toujours été une dictature, hein. Une dictature militaire, une قال dictature. شويه الوطاس يا شو Oui, oui. بوتفليقه غيتجا نتوالي لا لي مارش واش نبغى هذاك واش الدرابو ميم نبغى كابيل ماشي حاجه درابو واش مزيغاني نبغى يروح mais فوالا malgré que l'Algérie a toujours été une dictature, mais on se rend compte que la dictature est adane même au temps du parti unique, les 20 avril, on les a célébrés, hein. Les 20 avril, même au temps du parti unique, on a toujours célébré le 20 avril. On tout est à arrivé fait même à un moment au temps de Bouteflika où l'Algérie commençait à assumer le 20 avril comme étant un événement national.
Et le si le régime, ceux qui dirigent l'Algérie, c'était des gens responsables, ils devraient faire du 20 avril un événement national, soit ils jour. Parce Amin que, Nayer, Amin Nayer, Amin Nayer. شغل Amin voilà, Nayer. Amin Meyer, exactement, mais ce quoi et Dioura, comme dit Ouchertouha, Tebboune, c'est un régime qui vraiment c'est des malades mentaux, c'est des irresponsables, c'est des gens qui n'ont aucun esprit de responsabilité. Donc sur ils ont étouffé toutes les libertés démocratiques, toutes les libertés publiques. Ils ont bâillonné la presse, il n'y a plus de presse. À un moment donné, on commençait même à vanter la presse algérienne comme étant une presse libre. Il y avait quand même beaucoup de journaux, même s'ils n'étaient pas libres à 100%, mais il y avait quand même une certaine ouverture médiatique. Mais à Sagui, il ne reste plus que les journaux qui véhiculent la propagande du régime. Il n'y a plus de partis politiques. Il n'y a plus de vie associative. Et ceux qui doivent célébrer le 20 avril, ils sont classés comme étant des éléments terroristes. Et donc, le Canada de fauve, soit qu'il en a qu'à donc, il ne reste plus d'espace d'expression libre des L'Algérie est en train de devenir une honte à l'échelle mondiale. C'est très grave. Ce n'est plus possible aujourd'hui. ما ذيك لا حاشا وين الا في برا يكزمر ديني الحاجه افو الجزائريين غير يكزمر ديني الحاجه افو الجزائريه في الجزائر. Donc ça, ce n'est pas une progression, c'est une régression. L'Algérie est en train de régresser sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan démocratique, sur le plan médiatique, sur le plan économique. L'Algérie est en train d'aller vers sa fin. Et d'ailleurs, ils sont dans une panique incroyable au point de décréter une mobilisation générale comme si il s'est Mais passé sans expliquer pourquoi la mobilisation sans aucune générale. explication, alors que normalement, pour appeler à une mobilisation générale, si c'était un régime qui se respecte, même si c'est une dictature, mais elle doit aussi s'inscrire dans un cadre institutionnel. Le président de la République, au minimum, il doit faire un discours à la nation pour expliquer les raisons de cet appel à la mobilisation générale. Il doit l'expliquer. Est-ce que c'est un état d'urgence? Est-ce que c'est juste une mobilisation des gens autour du régime? Parce qu'en fait, c'est la survie du régime qui est menacée. C'est pour ça qu'il veut mobiliser autour de lui. Et puis, il y a aussi les menaces géopolitiques. Maintenant, l'Algérie est menacée aussi bien par les États-Unis à cause du Sahara occidental, etc. Et les États-Unis sont en train de demander, ils ont donné un ultimatum à l'Algérie pour désarmer le Polisario. Parce que le Polisario pour les États-Unis est toujours classé comme une organisation terroriste. Ils demandent à l'Algérie d'aller s'asseoir à la table des négociations avec le Maroc pour clarifier la situation du Sahara occidental. Et donc, avec tout ça, avec toutes les pressions et en plus avec la crise que l'Algérie vit avec la France. Donc aujourd'hui, pour sauver le régime, il faut faire appel et il faut créer un ennemi, il faut vendre la peur de façon à ce que le peuple se mobilise. Le peuple, il ne se mobilise pas. Le peuple sait qu'il n'a pas d'État. Il a un régime mafieux et donc, quand il panique comme ça, c'est que c'est sa survie qui est menacée. Ce n'est pas l'Algérie qui est menacée, l'Algérie n'est pas du tout menacée. Et je souhaiterais que la Kabylie ne se sente pas concernée par cet appel à la mobilisation générale. Ce n'est pas notre affaire. Nous, ce qui nous connaît, c'est des chauvins, chauvins, filina, chauvins, chauvins, aujourd'hui, tout ce qui nous intéresse, c'est l'indépendance de la Kabylie. Il n'y a pas d'autre alternative. Toutes les autres alternatives, on les a essayées. Depuis 1962, 2001, la Kabylie s'est toujours inscrite dans le cadre national
la Kabylie a toujours défendu la nation algérienne, mais à partir de 2001, puisque nous, de toute façon, c'est l'Algérie qui a coupé rompu les liens, c'est l'Algérie qui a fait couler un fleuve de sang en Kabylie qui nous sépare aujourd'hui de cette Algérie. Aujourd'hui, la Kabylie aspire à vivre. Nous n'aspirons pas qu'à mourir. Parce qu'avec le pouvoir algérien, avec le régime algérien, en plus, nous n'avons absolument aucun problème avec les Algériens. Hein. Faut pas que nous avons un problème avec le régime algérien qui est obsédé par la menace kabyle. Smith Ferel en 62 venant à la Kabylie et au Knat soit أتوغل تعرف تسنسلمت أثن دغاس كان ما ديك لا تبغى تقيم لا كابيلي أترازين الساكين يكون notre combat c'est un combat existentiel nous voulons vivre et avec l'Algérie nous ne pouvons pas vivre avec l'Algérie nous avons toujours le droit à la répression à la mort à l'emprisonnement et à l'exil ذايجي إردسان دي ثمور الجزائر sinon أين النيرنا كوز ميرار دي صح باش نكون نشتاق فايديت وستجارة باش نكون نج ليدونتيتي ناغ وتنتجارة ما لو كان يرجع لنا عاش الجزائر en tant que kabyle mais qui s'inscrivent dans un cadre national nous avons milité pour ça. Moi, j'ai été militant du LCD, je suis membre fondateur du LCD, donc nous nous sommes battus pour une Algérie démocratique. Nous ne nous sommes pas battus. Le 20 avril, Midnefar, le 20 avril 80, Midnefar pour la Kabylie, Nefrod pour Tamazirt, langue nationale et officielle, Nefrod pour Faraf el langue nationale et officielle, Nefrod pour la démocratie, mais dans un cadre algérien, dans un cadre national. Au lieu de nous entendre et nous écouter, ils nous ont tabassés, ils ont violé nos étudiantes, ils ont violé la franchise universitaire. En 1963, de la Kabylie, pour revendiquer la démocratie et refuser le parti unique, le maire Smasson, il dit on aurait pu donner à l'Algérie une trajectoire démocratique, une trajectoire méditerranéenne et universelle. Au lieu de cela, ils nous ont déclaré la guerre, ils nous ont assassinés, ils ont assassiné plus de 400 martyrs, ils ont violé des femmes et ensuite ils ont emprisonné tous ceux qui ont, à l'image d'Aït Ahmed, qui a été emprisonné, ensuite exilé. Et en Irak, en 80, c'était une révolte pacifique, une révolte militante, citoyenne. Le maire de Smasson, ça aurait pu être une bonne occasion pour donner des bases démocratiques à l'Algérie. On aurait aimé nous inscrire, contribuer à l'évolution démocratique de l'Algérie, mais à chaque fois, on a essayé de donner à l'Algérie un visage démocratique. Au retour, on a eu la répression, la mort, les emprisonnements et l'exil. Il ne faut pas oublier que le père des accords d'Évian a été assassiné par l'Algérie en Allemagne, Karim Belkacem, qui devait être considéré comme étant le père de l'Algérie indépendante. Il a cassé il aurait fallu le préserver, il aurait fallu le président de la République, mais il fallait préserver des symboles même vis-à-vis de l'opinion internationale, vis-à-vis de l'étranger. Assassiner un Karim Belkacem, réduire l'Algérie au néant, réduire l'Algérie à une équipe de bandits. C'est des bandits qui ont géré, qui ont gouverné l'Algérie depuis 62 à aujourd'hui. Zikr demande coup d'État. Ils ont fait carrément un coup d'État à la population, au peuple algérien. Ils font des coups d'État pour rester au pouvoir. Zikr demande des coups d'État pour prendre le pouvoir. Ils font des coups d'État pour rester au pouvoir. Ils assassinent tous les opposants. Ils emprisonnent tous les opposants pour que eux, ils vont rester au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont en train de créer des ennemis partout, en France, au Maroc, en Mauritanie, en Libye, en Espagne, des ennemis partout. Mais ces ennemis-là, ils sont en train de les faire. Mais
Donc, je souhaiterais que le peuple algérien s'éveille, se réveille, باش غادي يزرب باللي كلاعب هذاكي يثني يحكمن ماشي ذي مضبرني كيف غانا ذا وين تمورت على الخير ذي مضبرني كيف غانا ذا وين تمورت على الخسار ذي مضبرون كيف غانا الموت كان الشعب هذيك لا خدمت لا موبيليزاسيون جينيرال دو فاسون راهو نسمو نشجعنا راه راهو نسناني دي امريكان راني ندي الانجليز راني ندي فرنسا راهو نسني سون بارتو دون الموند ما ذيك ذا راهو ما غداناش كاع عندنا الفاكن دونك جو سويتري une désobéissance civile pour que les gens ne répondent pas à cette mascarade de mobilisation générale. الشعب الجزائري اطاس يديفكا يذمن اطاس يديفكا الموثى دونك الساقي وين يبغى ندي السكر شوال هذه شكا راويس فوالا رشيد أثان سلامك ذا حمد هداك يدير الحالنا مشوار مقرن ذي قلنا نتسرثي ثما ذو كذا اللي سيدي كني دينا إلا جار وكادي قلنا جاري مزورا إنس لحد مشوار أكذو موسونا الماك لحد مشوار مقرن يفكاد ثمغلي إنس يتزورا غف تكلير يدي لنا كذي باري ثم فرحانت ذي 20 يبري لك يزرين لكن دعني فكاد ثمغلي سغف يك أين الحان الجزائر سيتمون 62 ألم تسوغا يكذ وين يتعبان ثموث تقبيليث قيمة كان هذا كديني رحمد ميلا وين صارت الضغنوض قبل نكفو تذويل تكينا ولا نقول هذا غازول ذا حمايني تمورت القبايل اديراسي غريتي كنت نظامي وكني محبسنا اسني تسرحن يمسي محبس يروح ندير الباطل جلسنا ثلاوين ميرا مخناش وفيا وفيا شريف ملال بوعلم سنصال ذواطاس بث مثلا نقولي مغناسن يقروح ندير الباطل مثلا لي جون الاربعه نيثيرثن يكسوا يكسوا كمان دي كونداني ا مور ديال الباطل دونك l'Algérie a encore une chance, il y a encore une possibilité d'être un sursaut d'orgueil. يوكن السرحي محبس يوكن تكس العراقين l'article 87 bis يقرن إمغنسن نتلي les terroristes donc ils peuvent يعني annoncer une amnistie générale كشناك انا ذاكي ما لا كرا هذا عاودنا السرسن شي طوح نتلويث في الثمورث يوكل الغاشي يدخل من الشغل الانسان وهذه غار وهذه يخدم وهذه ناس مي لو تو ريبريسيف ne réglera jamais les crises politiques. Le problème algérien, le problème kabyle est un problème politique. Ce n'est pas un problème militaire, un problème policier. Non, non, c'est un problème politique. Donc, il ne peut se régler que par des solutions politiques. وهذا غازول الحمايان تنمير ثمقرانت يوذك لو كتير يدي روحنا ارتيكلي 20 افريل اما ذاكي دي فرنسا اما دي امريكان اما ديال ثماطن دونيس ذايني دي تسرن ثرويحت ذايني دي تسكن ثفغست يشرا ومغنس الا ايسناغ افتللي اما افتللي ثلي لا كابيلين ثلي يك دي دونيس مرة. Aujourd'hui, nous aspirons à vivre, nous aspirons à la liberté, nous aspirons à la démocratie. Il y en a assez de la répression, assez des emprisonnements, assez de la mort. L'Algérie ne veut pas se départir de la répression, de la mort. Je souhaiterais qu'un jour l'Algérie reprenne goût à la vie, qu'elle parle la vie, qu'elle enseigne la vie à ses enfants au lieu de leur enseigner la mort, la haine. C'est terminé, ça, le monde a évolué. Il faut que l'Algérie comprenne une chose d'une bonne fois pour toutes, qu'elle court à sa mort en voulant répandre la mort partout où elle passe. Ça, c'est un appel de cœur, c'est un appel fraternel. Je souhaiterais que les dirigeants algériens reviennent sur le terrain de la responsabilité et quittent le terrain du banditisme et de la honte. Et les Algériens ont le droit à ça, ils le méritent, ils ont souffert toute leur vie. Aujourd'hui, ils ont le droit à la paix, ils ont le droit à la liberté, ils ont le droit à l'enseignement, comme tous les peuples du monde.
جبور ميرسي تنميرت داكشي رشيد يدي كان تاكونيتي وكنا دينا كراين مسلايين تنميرت غير تينوكا السلام عليكم فودي كرزن تودرت اي كيو 5. تنميتي كيف احمد انا في مثلا كاين تيزمنيث دو ساجيس دانا كاين السير منك دا السير من دار السلام الجزائر اتفا دي القرفلانه كاين دي التيدير تروح سبريد التلويث عندها غاد تسرسل هنا ناغ تلويث ياك مزدار ناغ غرفاني تيزدغن ماشي ديون ماشي تسين ستكثي وين نمكان يالي وين ديال فهم كانيس ذيكس لدغا ثموث تقبيليت كيف كان طاس اما يثمون انت الجزائر اما الفنير يدي الحان تيثون تساون الجزائر ومازال كي ناوي وثماون يشبان حمد نهضر في سنتان نظن ضعني ثورة أنا كنت جا كيران فيديو ثين تولا فينا كاد ولي مكان عندها يسبو يتسمك ثان تفسوثي مازيغان ذي قطاس مذقان نتمورها نتمازغها لدغا ثيك زيرين ثي كاناريين لي زيل كاناري ذي الماروك ذي ليبيا مشان نتحسف ذاك ذي الجزائر وجانا ثموث تقبيلي في وكنيا تسمكتين تفسو تكيا نعطيف سوثين 80 81 زوج آلاف ونعطف لما ذي ثموث من قبيلين اللي كانت ماشا سوق انت ديال ذي بوطاسنت غمار نتمزغى ماشا ذي ثموث الجزائر وديليا وسمكتين نست نديني قيمات ذي ثلويث تنميرت رشيد خدمي ثلويث. اقليمي استثنائي اللي خاص بالملموس. ولاد هاد البلاد هما ديال هاد الصراوية من الحياة. خليتو الناس اللي كيهدوا البلاد، الناس ديال الارهاب، الناس ديال الفتنة، والناس السيئة 20 فريق الفضل ديالو وتزيد سيئة ثبات النجمان. صار انتفاضة مقريض تقيم حوالي ممكن شهر 6 كذا 6 شهر دي ليبيا. رقم 2 في الصعيد المؤسسات نقول خطوه كويسه، في الصعيد الاجتماعي نفس الشيء، هسه يقيم غيرنا كنا نعتمد في المدارس خاصه، يعني خاصه خير مازير نجم المسار الدستوري يتعطل سنه 2000 وصلب بس يبدا الاصطدام اكل تغلد لا يودان كل
نوع من الملاحظات او الاستياء. هذا السؤال الاول. 11 مارس 12 مارس بدات تتحرك شوي شوي تجمع عندي بعض المباراه تجمع عندي المسؤولات نفسها وليست تعوض باقي. أنا شنو كان بالسلبية هذه الندوة وهذا اللقاء طبعا الفائدة منه ان احنا نراجعوا انفسنا ونراجعوا الحركة الامازيغية، يعني شن الخطوات اللي مشتهم وشن هي المزايا اللي تحصلت عليها، وفي نفس الوقت شن هم الاخطاء والعيوب اللي وقعنا فيها ونحاول يعني نعالجوها. في نفس الوقت كانوا معنا مداخلات او مشاركات عبر الزوم مع ضيوف من منطقة القبائل من امازيغ القبائل، ومعنا ضيف هو السيد خالد زراري رئيس الكونغرس العالمي الامازيغي، كان معنا حتى هو عبر الزوم. صار في حوار بيناتنا، حوار مثمر، حوار مفيد، سمعنا منهم وهم سمعوا منا، ناقشنا بعضنا، عرفنا معناها بحكم ان هم في التجربه يعني اقدم منا، حاولنا نستفيدوا منهم من تجاربهم ومن حتى الاخطاء اللي وقعوا فيها احنا ماذا بينا نتفادوها، بحيث انه يكون يعني في المستقبل عندنا خطبه وعندنا رؤيه واضحه ونعرفوا كيف يعني القدام كيف نتصرفوا وكيف نمشوا في خط يعني يكون كله متوافق ومتفاهمين عليه. Tout d'abord, je tiens à remercier la mairie de Paris et le maire et la mairie du 20e pour ce square Idir. Chaque pas compte et chaque génération joue son rôle dans la préservation et l'avancement de ce riche héritage. Comprendre ses origines et son histoire est essentiel pour construire un avenir fondé sur le respect et l'harmonie entre les individus. Merci. Coffee, food. Sometimes they don't even knock, but we don't find that. So you're welcome to So yeah. Africa, Amazigh art and culture, and I wrote a book in 2006 called Amazigh Arts in Morocco, Women Shaping Berber Identity. يمس فريد سفيا يحبسك السقسية. El fondo de los siglos viene el guanchiebe, el guanchiebe. Lírica sangre africana, lirio guanchiebe. El fondo de los siglos viene el guanchiebe, el guanchiebe. Lírica sangre africana, lirio guanchiebe. كل المكونات ليبيا فسيفساء حنضموها ونطلعوا بها بر الامان. هالحراك هذا وهالتجمع هذا ان شاء الله للليبيين الكل مش للامازيغ بس، وان شاء الله خوتنا الامازيغ حيطلعوا الحراك ان شاء الله لجميع المناطق الليبيه باذن الله، حنضموا ليبيا ونطلعوا بها بر الامان. ازول فلاون، تحيه لكم القناه الليبيه، تنمرتون طمخه ان شاء الله ربي يحفظ ازول فلاون.